رحا باجار پیغمبران به دیروکا خواه 6000 سالی مازووانیا گلک شارستانیین دمدرش گریه جدشتا برازان حتی چیای قرجداغه اف باجار دیروکه که زندیه لسر پیان لگلک ناوچین رحایه اشیرین کنفدراسیونا ملان هنه یک جوانجی ویران شاره لوی ناوچه به دهان گندین ازدیان هبون یک جوان گندان اولاخچیه گنده درویش عفدی لیسو وارگه اوینا درویش و عدوله چیروکا درویش عفدی و عدوله جدا علیان و گرینگه جبر کته ده دو ناکوکین گرینگه نه هر وقت میزانند ده چیروکا سیابند و خجه ده قسما ممی آلان ده کرو کلوک ده دوانا ده بهتر عشیرین کرد و عرب هنه لور هم مثلا عشایری هیه yani şerri aşirin kurdu Araban hem de mesela ayini heye yani mesela İziditi u Müslümani في روكاوي يعني دوري شيء عبدي ناف درخسي يعني تبي نبي بري الفرا جي ابراهيم باشا بو اج معناه جي ابراهيم باشا بو عرب و تركا خوست فرا جاكي افي بو جاكي خوش بو خوست في جي بسينه دوري شيء عبدي جي قهرماني كر او هفاري خو نيشتن يعني عرب و تركي كفن وی واری وی وراتی yani paymal bükün جی خو زد کرد yani خو جبر ولاد yani جبر آقا خو آبا خوش بو ملا yani 24 20 milli yani خو فدا کرد نیش کسی کرده که ناو آقاوان آباوان ندا yani حیا وانا شهید لقول باقي خدو چیروکا درویش عبدوله دبن بنمالا پاشای ملان دست پید که يعني عشيرة ملان عشيرة كي كونفدراتيفة و عدوليجي كاتشا قيزا باشاي ملانه دوی چیروکی ده گلک موتیف و فیگورین کردواری هنه مثلا جبینی مثلا فنجان قهوه رایشتنا فنجان قهوه مثلا دیگل کوزانه ای فلتاندن اوی زور جی چون اوی اشر آریکاری نخواستن اوی gelek figür و موتیفنه دویاده جبر کو درویش خورتکی ازیدیه اوینا و ناچه سری او دیگه جن پاشای ملان و اوین دبیسه قایل نابه دخوازه درویش بکشه لی پاش جبر کو او عشیره کی خورتن نکاره بیه کی بکن لیوان سرگن دکن پشتی کو اوان سرگن دکه او دچن چیای شنگاله عشیره شرقی کی نهاجی مثلا عشیره شرقی لوه هرمه هیا ادوی بابو مرنا منج مای نام چیتره گاوا کو اویندار آمه با وجن مزاده بجن به جبلی درویش بلا کسی کی دیوار گلیه سور عدوله به خدان مرنا منه از زانم اجد زانم از هرم چند ست بسا چند هزار سیار عرب آدکن از تن ازن پیشی ازن مزه بمرم از دخوازم مارم کشتنه چون وی گاوه بی عدوله جیان جمرا حرام و نقطه دا مروف اوینا راستین دبینه فداکاریه دبینه عدوله دگو تجینه لو دلال بجینه حیان بینه بعد قرار ربی عالم اگر یکی چلو یک سالام سینی آوه راکه اوهلینه لریه جامعه کابو چونگه خوابش کنه چه شست ربی عالم انیه خواب قلبه لیاله احدو قرار ربی عالمه اگر چلو یک سالا مسیلی آمه راکه و هلینه لیاده بحد قرار ربی عالمه و ریه جامعه شاش بکه نوی خواب کنه چه و کنه چه دا بکه بینه هیدالا والله دميل 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 والله يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل
صار درويش عبدي واي بابا مكسنا بإيد بدنياي دوی عقیدک بهاتا و ویرکتی نشان بدانه. او جی کی بو درویش عبدی. درویش عبدی به ویرکتی خو به مهرانی خو دهات ناس کردن. به دینیتی خو دهات ناس کردن. پاشای ملان زانبو کجبر کو وان سرگن کربو بر حسانی او درویش نهاتا. و چاغه هیله یکات بیراوی. چه هیله چه بو؟ او کچا خو با وتنا مازاته. ای بگوتنا کی ور الهمبر پاشا من شربک الهمبر به هزا اتفاقه از جی کچا خو بدمی. هر کس زانبو که او پلانه که و فقر لبر درویشات نداین لی درویش جبر کو پر زید اوینداری که چه پاشای ملان بو دیگل کو زانه بو کو او فقر او بچه شرجی بکه بسرجی بکه و او پاشای ملان قیزا خو نده لی دیسا جی دچه او دچه قهوه هلتینه شر قبول دکه دچه شر دیگری عطشان ده تینه کشتن او جوی ویرکتیا وان پاشای ملان و عشیر ملان سود وردکن او جسرت دیوانجی او جهزا خو برهف دکن و هم بر اتفاق شر دکن و ولات خو آزاد دکن یا بودل ملیان 124 جاری دل منیان کونه ایسکانی باشورو میره ملانه کونه کی پرگرانه لسر 24 دیره کانه 4 دیره کی بدسته کی کانه 4 دیره کی بدسته ملانه 4 دیره کی بدسته دلگرینانه 4 دیره کی بدسته سنبیلی و بادینانه 4 دیره کی بدسته قرگه چانه 4 دیره کی بدسته آکنجانه 4 دیره کی بدسته ترکانه 4 دیره کی بدسته لازانه 4 دیره کی بدسته کبا خانمان و کوانیانه 24 عشیره گران لکونه ملال هبج بیانه بشب و برود خو گوشت ملکابرنجه سرسینیانه بیر قهوه جانه فنجانه بلدک بتلیانه بسر خوراد قلبین بگرمانه خالق عالم بسر مدانیه بلا کی پرگرانه کونی اسکانی باشورو میره ملانه تو سیر بکل میدان سبه کی بو کی برانه ویل عدل قوتي خد وبارك كرميام وزيلك كيميام وزيل مليميام ازيك جزر طبشاي مليما كنا شافي درويشي عبدي ميام دراب ازديو بسينا تقوار جاد بكونك رشي عربي ده لبان ديو حفاظ دلم عدلهم والله يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل بشتي قنا صورة درويش عبدي واي بابو مكسنا بإيدي gelek destan cihanê de bi biyarekî rastexîn dest pê dikin yani biyarekî rastexîn heye paşê ew biyarekî rastexîn ji hêla hozanên wî gelî ve têne honandin û pêşkêşî civakê tê kirin. Me ji got ji ber ku ev di destanê de eşîrên ku di destanê de derbas dibûn hemû eşîrên rastexînin û niha jî dijîn. Mesela hin varyantan da di berdêla Eferê Gesî de eşîra Şamar derbas dibû. Şamar niha jî eşîrekî Ereban e ta heya Lubnanê eşîrekî mezin e Girsê ye. û ev eşîr bi talanê xwe tê nas kirin. 3-4 eşîrên xortên Ereba jî ewan jî xwe ber vî Kurdistanê dikişand. Çimkî carna çend sal eşkayî dihat carna wan jî xwe li herema Kurdistanê digirt ki em bibêjin erdê Kurdan têxin bin destê xwe û erebîze bikin. Herema Kurdistana Bakur jî hinkî têxin bin destê xwe ji bo wê tedbîrî girtibûn. Ew ê demê ew eşîrên mila hîdî bi hawayê şer hatin hember hev. عدولي قيزا زور تمر باشاي ملية عدولي حزكرنا ويجي دوريش شيبوية اما دوريش يعني نجبو عدولي يعني شوي افشر راكلي فقط بر حزكرنا وجابو دابوية اجبر فياجي هلبت يعني دوريشي عبدي هم بافسانة عدولي يعني حزكرني تي ناس كرن وهم جي بفي شري يعني نيشتي كسا كورتي كبه
ناوی آخو آوی یعنی نش بو شرقی تنش بو 24 عشیری ملی دوان عشیران آدجی دودکیجی جمال دینی هیزولی یعنی وانا جی ویره کتنشر کتنش و مروی یعنی آپانی وی پزماوی جی ویره آیجا دودکا دو جی جمال دینی یک جی هیزولی و برای وی و وانا افشار را بردوام کرد دلال دلال بوای دلال وای دلال وای دلال وزمینم 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 دبر شوای وای دورش دلم سوال بیا با دمال بابه بپار کره به میوانی موای دلال دلم ورمال بابه بپار کره به میوانی موای وزد دلال دل خدا دینم کلا به سار خراسانی وزد دورش دل خدا دینم کلا به سار خراسانی موای وزای دلال دل خدا شرجه کمیا سور قرقاشا سربرانی گاواده و بابه بگوندی مانی ببلیل پر کرکان میا به قرقاشا سربرانی از ببه کاربونا و نظام و شفتاری بو شفالا و خلقه و نمینه بشال نانی و نمینه وزمینم 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 دور شوای وای 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 دور شوالا انا بشوینه نباتنه برخالا انا بشوینه نباتنه حفت برای من وقاشر برکشتنه دوز حبس ما من ناشر برعدام برخلقاتنه لکال بابه بلادی من سرشد برششتنه قاوا شاوه من دورش عبدی کدک مرادک وزد بجم قايد تمام ساغن حياة لداردنه نبینم از نبینم دوره شو چه بو مثلا خبات سر عشیره ملان هاتبون کرن هبون و مثلا کسین یک وک محمد امین را هبو عشیرت اشقیا دولت کتابه کی هبو سر عشیره هرم دخبتی بو اف جامر دور ده مثلا بحث اتفاقی کی دیگه یعنی اتفاقی کی کل همبر هزار ملان هاتی آواکرن او تاریخ جی برانبری سال 1700 نوتی دهات لورده بحث اتفاقی که وشادی کرد بویر که راستخینه و قویمیه و سال جی 1700 نوت و یک نوت دو و نابره ده جیه که ده چه بیه پاشای ملان شروانین ویرک دگرک و لهمبر عشیرا گیسیان شربکه و ولات خواه بپاریزه درویش قهوه مازات ود خواه جبو عدول مرنی دده برچاو خواه و لگل 12 شروان ملان دچن شر عربان جشر گری عطشانی کس جوان و ناگره درویش و هوالین ویل وی دری شهید دکوین و دنگ بیج بزار و زمان عدولی لسر جنگاوری آوان کلامان دبیجن جمال باتاوی نوی چرک برای درویش عفدی کاتو یکسل دبیجه که شر درویش و اشیرین عربان لسر آخا کردان بود. گیسیان دخست گندین کردان داگیر بکن و درویش نتنه جبو عدوله هر وها جبو پاراستنا آخا خوشی چوبو شر. جزانینگه آرتوکلویه لیکولر محمد شیرین فیلیز تزا خویا ماستره لسر افسانه درویش عفدی نویسیه. لگور لیکولینین وی بویر دداویا سسلا 18 ده قومیه. درویش ازدیه. عدوله کچا پاشای ملانه و عشیرین عرب دخوازن آخا کردان آب خیر و بیرجوان بستینن و گندین وان تالان بکن. بسایا برخودانا درویش عفدی سوارین عرب دشکین و ودگرن گنده خواه. لی درویش و هوالین وی اینی لسرگری عطشانه جیه کلی شهید کتنه نهاجی بیکل
و بێگۆرمانە. چاغا فريدريك جيمسون مودرنيزم ايديولوژي ده بحث وید که دبی هر دمن کوناره ده قابله تشتکو قابله بهبدو گریه بده چیه قهرمان نتوینه مثلا هر قابله چاوا خودی خداوند کی به همان دمه ده خودی قهرمان کی نتویجی مثلا اریک هوبسون بحث وید تشتیده که دبی اف دمن سردام مدرن ده اف دبی چه جواک جهودو پارچه دبی yani tiştekû me bi hevdû girê bide namîne. Tiştekû me bi hevdû girê bide çi ye? The invention of tradition. Yani çandekî çêkirî ji me lazim e. Ev çanda çêkirî çi ye? Mesela niha jî wek em bibêjin li Kobanî çaxa şervan şer dikin wan dişibînin kî dibêjin işte dewrêş û edûla daketin şer. Hemû çi ye? Hemû ew qehremanê me netewîne. Yani ê ku Kurdan wek dikin wek hev. جبر کو دستان دورش عبدی جی دستانی کی اپیکی بو یعنی قهرمانی زیاده پیش بو او جی پر حسانی دبو جوی تشتی malzeme yani من çağa bahsedikir دورش دما دشه şer ev arteş atfaqı işte bazı aferegesi te peşa derviş dibe ya tu çut xaziş adule var az işte xod hab keçimni bedav hana per xoş az bedum wana bedum te tu şu her mala xo yani te çima verim meşabı ki paşayım bilan şu zaten tu şarjı bir ki otup serji bir kevi ev ne de yani tu çuma yetiştirdik yani dibece le o dibe na çünkü icberçi dibe na dibe az eğer vi ekibi kim ev bejin derviş merva eki tırsonek دماز حديني برابر سوير بد جينا نوا كولانا درويش عبدي بالا خداي حسوي قاوجي سواري شملانا قاوجي إسكاني باشور ميري ملانا قو حسو لاو تخيرنا قو آغا وخير بنا تبي شرانا سرمدا قلتنا بيسد ميري تركانا بيسد ميري جيشانا بيسد ميري شملانا سركي بيسد ميري شملا تشيل إبراهيم كيكي حمود بابي زليخانا سركي بيسد ميري جيشيا محمود بقي جيشيا سركي وانا سركي بيسد ميري تركا قرا فرمان تركي شعبانا ایوارا خودی دلچای دلشال فقی قرم که واره تو که نوالا خلیرو که راست طاقت کا دلاوه تات کا نوالا کبر نخوشمریا خبردانه کوزی کو کمینانه جمد خواز حرب کی پرگرانه سری 24 عشیری کی کانو ملا تمامی بردامانه اسکان باشی ملا خلیل شیاند مجبونا ورسی خورتانه باوت گوتیت شغل زاری متن بواتش ده اسانه متمو تمجار وارا کی ناو ناموس پرگرانه پشمت که واد بستکتر کم براج مرا صاحب جان عشیری کی کانو ملانا برا عشیری کی کانو ملا ناموس و اخلاص که جنابا دستو پیانه خلق سبه دست عیشانا بگری باوی ترکی حسفات ناموس قیزه کی کانو ملا لدنیای بینه دو قرشونی بانه شاي عبد العزيز استنى في جنكي بلندويش برخويا يا خوازي كاش خيرا خدي رايام ميري ميرارتوي بكون مولا بابي مرابنا خدي إنو ببي بمهبانا ايام از راب اشتراب قرين ايام محاصر صور مولا خدي زانه هر دو بران ايام هكا قيمة ايام درویش عدی بنوی از ابدم سنگو بری بدنی اخوات دورینه مخفشه مغزالی بلا صبی حتی با یه ایواری بابوش خورا بکی کیف و هر سیرانه ده هینولو ده هینولو ده هلالو يسخم خيال السوار درويشي عبد ملو قامت بيت حسب شوكي لبلي برايانا يا اقرد دبار لبلي تسير بقتنقو بري مانا قايانا يا افانا سوار دبلا بشتا لبلي بشتا مانا قايانا يا قام راد بري خبنا لبلي في حربايانا يا
دورة تسير بقى عبدي بابي وراد درد كذا بيشوان يا دقو كرمالا وجورد في جمناشنا في حربها يا دقو بابو يمكن وتنمر في حربها يا هرگاه بنا کشتنی امزمالا آلنا جکونه شرایانه آخر دوی شرایانه یا در هیلو اخلو هیلو خیلو لو 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 در هیلو اخلو هیلو خیلو لو هیلو هیلو لو 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 در لو لو میوانو اخلو لو میوانو والله دي ساوة شو ما بريا حرادي دينو بالا خد من بريكا بكيلو ميلو وذي شو ما بشاحيت وحلكي مالا بامي خر مني والله عبت اليمن وقاف لديش ما يزري من هيدي قفاش ما انا نافضاف والله ويكيلي وساعتين يكي وقادر ويشي عبدي كي نورم وكيلي هات بنا تصكي آواج مديش مخص معنا والله من يدي سانة بدست راسني جدي لا سلام مكتوبة من دستي خوي شبداني مازد سنيبي اورتا ممكن خوي كشكي والله بدستي راسني جدي لا سلام مكتوبة من هدي دمانا دست ميمانو والله رابا دلالي ماليوب ورابا شبقريني ميشبيوب لبريا حنقدم للشولان نزيبي روجي السجارة والله رابا متنيا ميمانو أخيلو کلامên dengbêjên deştê jî her li ser şerê derwêşê Evdî û hevalên wî ne. Lewma îro bûye qehremanên netewî ji bo hemû Kurdan û evîna wî û Edûlê niha jî efsaneyeke li her derê Kurdistanê. Çîroka wana dilsoj bi sewt û awaza dengbêj û çîrokbêjan wek mîrateke 200 salî ji me re maye. Derwêşê Evdî berxwedêrê Nemir ji ser girê Edşanê niha jî feyzê dide pêşmerge û gerîlayên Kurd. û ji Kobanî heta Hewlêrê derwêşên nû dibin sembola azadî û serhildana Kurdistanê.